Kolumda akıllı var mı? Tamam. Bayağı leksiyanın başında ayttım öyle. Adam özüge özü buyruk veriş gerekti. Ana, atalarınızı ayttılar mı? Bayağı. Ayttılar ya. Okuyun. Özgürüm. Koça çantar boy. Telefonga kirmeyin. 200'den aşık bal alam. Adam bulun. Jaktı mı? Düşündüm. Hurmatlı direktör Zavuş. Sirkaç var lan. Bunda yasan. Çal bolup kalasın. Çal bolmaysan. Kara kala. Ben bekerge bana ançız var. Emi ballar ali jaşsыңар да мынау лекцияда жөнөкөй көрүнгөн менен булар улуу лекциялар. Анткени силерди улуу ишкерчиликти тандырат, ойготот, көп нерседен сактайт да. Эми ушунун ичинде мына максатты мен чоң тамга менен мыйып койдум. Анан бул майда максаттар. Майда максаттуу адам человечек, майда адам болуп калат экен. Бир кылып, бул майда адам дейт. Галы майда, иши майда, жүрүшү майда, мыжың дейт. Шуның атасынан сізден жоғары бал алыш үшін, жақсы адам болуш үшін адамға ең керегі еркі екен. Еркі жоқ адам, қолын тіктеген, еркі жоқ адамды мындай дейді. Мына, тряпка дейді. Шуның атасынан, мына, бұл еч тікалана албайды. Мына, қолын қарап ал. Жата береді, бияға ойнап жатады, бияға жатады, тұрады. Okuyayım deyip okuya albaydı. Terdanam deyip terdan albaydı. TikTok'ta yakınca telefonda körbayım deyip körbay koy albaydı. Köçüge çıkmayın tünde deyip çıkmay koy albaydı. Şunun ortasında onda nime yok eken? Yok eken. Kana adamdı onu saktap durgan внутренний стержень deyip. İçki, çaytkanda armatura. Şunun ortasından sol agar bol bolsa adam jönele bir mындай чүпүрөк. Bilmeli? Çүпүрөк. Мына ушун мына көрүңүз, ордунан тура албайт. Качан гана мунун ичини толтурсаң, анан ол тикке болуп туруп, бир ишке ошондой балдар. Өзүңдө агар сен окуйм деп окуй албасаң, маселе иштей албасаң, жаттай албасаң, техникасын аткара албасаң, тилди үйрөнө албасаң, түшүнбөсөң, демек Anan şunu kılgın kelbese uykusurap jatay bersen, mana şu köz aldığına kesin demek men erkim yok ekenim. A erki yok bolsa bolup kalsam men şu erki yok bolup törөнүп kalsam ne olur? Bakar. Волю надо воспитывать. Erti tarbiyalaş gerek. Болбойт да. Уже түшүнүңөр, галочка эмес, для өзүңөр үчүн, для себя. Ата-энеңе, балдарыңар үчүн Атасынан зарылдыгын өздөрү үчүн экенин. Мына ушуну билгиле. Мына колдолобуз. Мындай кылабыз. Ар бир маселе мисал көнүгүү тапшырма, ар бир окуп кел деген нерсе бул силердин ар бир өтүлгөн сабак силердин акыл эсиңердин өсүшүнүн бир этажы, бир кышы, бир кирпичи. Көтөрөбүз. Аткарбай койгон жеринде өсүшүн токтойт. Демек бул тапшырма гүлзирага керек эмес экен. Өзүңөргө керек. Түшүнүп атасыңар. Эми карагыла. Койбой аткарбай туруп эме койдум дейсиңер да. Эртеге анан ким болот? Түшүнүп атасыңар да. Сүйлөштүкпү? Койсо сонча кичине адам болуп калат. Буга салыштырмалы, мына биз азыр катта максат, адам болуш. Адам болуш максаты. А onun içinde жана мен силерге окуган китептен өзүмдө айттым, bunun içinde bir talay нерсе бар. Интеллектуальный жагынан, физический жактан күчтүү болот. Ого таза суктанат, ол бар карате менен заниматься этет. Анан математиканы үйрөнөт. Анан кийин мына 1-2-3 чет тилди үйрөнөт. Өтө көп нерсеге үйрөнүп жүрөт да. Болду. Көрүп атасыңарбы? Даңный цел максаттарды алыска койду. Деп туруп, мына бул жерде эмнени көрсөт болот? Неге?
bir sır var eкен. Adam kança maksatты çoğun koysa, al maksat özü suga enerjisini tartып alады. Düşündünüz mü? Adam kança içine maksatlardı koysa, şu maksatlar menen ovara olup bu жерде kalıp ketedi. Ana kararlar, bana büyük maksat koy dedi. Bu büyük maksat atражение berip durup, bu özü bu adamı bu yaka tartıp ketedi. Maksat çoğun, көп не koyuyor. Silestik. В чем проблема? Давай договоримся. Бүгүндөн баштап сен катта кыргызча айтып атам. Мен орусча окугам. Чоң максат кой. Анан ушул максатыңа чоң иштерди жаса. Азыр мына айткандарың бул өтө эле майда максат. Буга тез эле жетесиң дейт. Какой может быть там это грандиозный цель? Скажи, пожалуйста, мне тоже. Быть человеком. Быть человеком. Быть образованным. Быть умелым, уметь защитить слабых, интеллектуально и физически сильным. Шундай bir tör-беш нерсени айтты. Да, это как... Да, көп мен кыскартып ушул жерде. Булар жакшы экен, майлы мен дагы бирок менин эң катта максатым сеникидей күткө алышты. Дагы бечере максат. Мен муну формуланы бекер жазбадым. Муну майда максаттар менен. Эми карагыл. Кызык жер. Ордунан турат. Тебе понравилось? Быть человеком. Да, когда-нибудь я теперь, но только сначала мне надо обязательно достичь эту цель. Кожа мне была, кожа мне была, чечи. Кто сураки есть? Хуй много было. Ол өте қымбаттау. Развивай свои туфли. Киімді чешті. Ол туфлисиян кожаный, да? Чешті. Менің емем размерім кішкене сана батпайды десе. Айттым мен сана чешті. Чечет. Өзінің біріне чечет. Bir размері екен дейді. Астыға подошва саса, сама лайық келіп қалады. Одевай. Видишь, сенің мақсатың уже бүгін еле ішкі ашты дейді. О, вечер сүйінген, деп крикнет. Правда, ты на сколько недель мне подарил? Он селиям кыска вакытта. На недельку, да, пока я познакомлюсь с девчатами. Да, навечно. Бери, только учись мечтать и ставь крупные цели, дальние цели. Шу МКГ'ны тоқтатып. Яқты Адам bunun desene, bugün bu şey, katta maksat koydular. Adam kançalık onu görüp her bir oturganlarda uje bunamdakiler geliyor. Düşünüyor mu? Bana hoşuna mani verip, demek o vakti öttü mani. En cevap kesin. Unutun olur. Sizler birinci Kuday'ın aldı da, ikinci Atay'ın aldı cevap kesin. Hatta eminler, bana sizlerin emin onamda kalır. Benim. Emin belki var. Bu ülke ucuda kımbat kıymenin tamalar. Selerdi babam deyip şunçalık kıynalıcı. Seler daha eylesi tabarsın. Ağzı kımbatçılık. Dama kaç tavuş.
kiyim taap, selerimi antıp, jarkatып jönötүş, şu ötök bunlar. Emi karagılar. Azır taza bari Müslüman bolup taza bireudun hakkıga kirbe degen söz var. Bireudun hakkısıga kirbe. Vнимание. Bunday kıllar. Seler savanlardı jakşı okusaňar, birinci ata-eneňer hakkıga kiresiňer. Da, endi bugün keçkirин uyga barıp, nandy şunday tiştep atıp, mınday degilem. Huda, men şundan aktadım dedim. Eğer bugün 2-3 asar mesele misalda işleyen olsa, demek aktayan varlar. Bir onda deysin, lan cevap koyup aç kalıp çıkılıp kalar. İş olsa ay. Endi aktayın, men jep turayın. Ayırte geçe akta. Birinci ata-eneňerden hakkıga kiresiňer. Ekinci mugaliminden hakkıga kiresiňer. Buratasınlar mı? Üçüncü memleketin hakkıga kiresiňer. Memleket mana onu bizge jasap berip otur. Dördüncü kelecekteki üy bülöňörüň hakkıga kiresiňer. Kelençeğin kuyovunun hakkıga kiresiňer. Otoňsun tupoy скучный болып барсаң, ол жашаганыга өзү кыйналып кетет. Кыйналсаң, кой ажырашып кетпейин деп жүрөт да баш. Шунун ортасына 5-нчи мынаусы эң башын көтөрүп барып. Кудай калса балдарыңар хакка киресиң. Шунун ортасына 5 жылдан хакка кирип жүргөндөн көрө кыйын да жырга. Мана муну ойлосоңор уйкуңар качып кетет. Да sen iyi yani ben üylöňүчү bala şu kelecekteki balaňardын büyük akıl esi hazır tüktölüp atat sellerde. Je tüktölüp atat je. Ertegi balaňarlar двоечник bolsa, okuy albasa, o uje kimde bolat eken bilmiyorum. Sellerde. Kör kança mesele turат, Oşo üçün joopkerçilikti eske alan. Kengsi onu görüp her bir oturganыңarda uje manamda kılaveriyor. Düşünüyor. Bana oşuğa mani verip, demek o vakti ötü mani. En joopkerçilik. Unutup alır. Seler birinci Kudaydın aldı da, ikinci ata-eneňerden aldı joopkerçilik.